Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kendiat senem mencua ke Sarkar Jala Lengba ke Shillong Municipal Board. Kalapan prano ya ke yau ke barim ke badan Apollo Shillong. Batang hadin kendiat por la pentrai ru ya ke jingtai ya ke yang paki ke batamai. Ke balatai da ke jing temu ban perlang yau hi ya ka. Handai ke badan bon teliki kamrapan. Ya ka jingtai la IT cak company NBCC. Bar hadian ka tokane por menta bakani ka jingtai kelaya cakman. Layo bantua jingmon na Menteri Sarkar Jala uba kami ya ketnat ki kampan raisor uba hamlet sendoling. Ubalapan syai basak anong kandang simpor ban pendap ya kini kayau. Hakaba andon arspa kena peprateli ki dukan baro. Nakaliang uni Menteri Sarkar Jala ulai tu bakumba kalong menta ka jingtai ya kini kayau kadang ya syasya. Bad adu menta la daptai kumba prapau na kesispa. Bad ke sarkar kadang ke jingtmu ban yo ban pleno ya kini kayau syua unai tung menta usnam arajar kat kendai. Hadin bala daptai ya ka bad ke NBCC kala IT no ya kini kayau sya ke Shillong Municipal Board. On zatong ru ya ke komiti ke bakmi hakaba ai bha ya ki dukan sakinong khai kamta mi kitu ki balasong lupa naru mencua hakayau ke barim. Kajing tei ba kajing bekerja ya ketika Pulau Market kaya syat ya cekmat dia kembang long po assembly rumah ba ngin persang banyak ban pleno ya ka po ubnai Julai di ngamtip ngila mela pendep kata kapur dari kembang adu matahi kaya cekmat bat dalam memenuhi hiru ba ngikwa ban pleno ya ketika Pulau Market mentasnya ki stall borok jangan ka projek kita jangan ka Pulau Market kita kemba arsupa kena prateli hi kembalo mata ka setengah finishing hi ka kam kan si around 75-80% ka kam ka ladep ka jisna ya kini ka Pulau Market hi kalau manora ya ka yoga bakam ibiang kebanam longshu kum tikiyog bangshwa ke badai dagi yang tap silang daki temporary set je ba kemi tenat mah dekra ki ra ya benti ya ketika Pulau Market di kadan ru kajing kran di kupor ba boro kita basung dukan ha di kupor kin relocate ha ka Pulau Market ke ba onda ladap onda lapli di ya ketika proses pada kumlong mata ya ketika projek latih dekaya NBCC. Bad hadin bag NBCC kan pendep ya ketika Pulau Market barokhoi. Karena banan obar support ka municipal. Di hadin bag municipal kan yo ban semti halajong ya ketika market barokhoi dikendon ka komiti ke ban verify ke ban examine ya borok gitu ki nongsong dukan hatu ki por ki baladan katum ka record jangka office ujungi ni persang ban pen internet ya teka puluh hang tu di triangle junction hang tu di ya kan kepentaru ngilaya keren lang ru bat MLE jangka pentor mah iba elek di ketika proses bania penbaik dia tuki wasong dukan hang tu kadang ya mentah kan keempat poin support ke final stage tinggi kermen ka kam jam kan biang kan long kumtai ke ba omopi ba yang persang ban bakit dia borok ki dukarang tu bat ngin sa rulke pada ha pok ka dukan bang sepian yang juga dan municipal jong pingi kermen kumtai kumba kaya ka por kiski kaya ba ki market ki burun hanon ru ni ke la kamlong kiu ba kata ka business ka transaction ka jongki tinggi kermen ba kata ke pluhi ketika jika ka ba kami iya yo ba ka commercial irahi yes kam ba ki dukan antai so antai kin ki ba he ki ba natrak ya ki customer ki betag ba fer baniwan tai ka Pulau Market tu di hadian ba la complete ka la upload kenika puluh antai di kata borok kan ketika kamaran pada jangka municipal keban penting kenapa ke surrounding murah untuk ketika belum ke ba internet ke belum cukup sebentar ke jeng atrak anta ki donglik dan wan ki ban wan omri sutong ban thi jeng thien de wan jengok itu juga hangtai ketika jempersen yang juga department so begin ai ki alot di kidukan sakit di brio kena ke komiti
keban examine keban verify ia borok kita kiki iki jun rekam keba nginle hasyo bengin alot iki barklem da examine kem da verify ngin mla banle